های باز خارج شد. نبی خوانده بود؟ خونده بود. سیدا قرقی کی؟ پارچه قرقی کی؟ Allah neyse şundan. والله مقولك انبياء da بود. بله. انبياء neyse önemli değil. قام جدید واشنطن برای مشروعیت بخش به شرکای غیر قانونی یهودی نشین. قام دقیقی خواندن آوی قام جدید واشنطن برای مشروعیت بخشی به شرکای غیر قانونی یهودی نشین. Tabii, بله. Yani bu Yahudi yerleşimleri için yasa dışı o ilçelerin şehrika onlar için Washington onların yasa dışı yerleşimlerinin meşruiyet vermesi için Washington yeni bir adımı diyebiliriz. Evet. Değil mi? Evet. Ben yani kanunsuz yapılan o yerleşim şehirlerinin yani kazandırmak için, bir meşruiyet kazandırmak için Washington yeni bir adım atmış demek. Aynen. Böyle. Wizaret-i Umur-i Harici Amerika Dışişleri Bakanlığı Tayyip Beyaniye-i İ'lam Kerv kendi bu açıklamasını süresince açıkladı, ilan etti ki kalahay tevlidi der tehrikhay gayri kanuni Yahudi nisin Yahudi yerleşimlerinin yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin şehirlerindeki yani ya da küçücük ilçe diyelim şehrika kazalarında bu üretim bu mal üretimini kan üretimiyle ilgili ilan etti. Kalaha yani üretilen malların üretilen malların evet. Evet. Malları hakkında demek ki ilan etti. İlan kiriye hakkı bir havada ilan kiriye. Bele. Vakı der bulanhay cevalan Golan yani Golan bir tavana. Yani Yahudi nişin Yahudi nişin evji kuvaka der bulandihay Golan. Bele. O Golan tepeleri. Yani evet. Golan tepelerindeki gerçekleşen vakı olan bu Yahudi yerleşimleri mütevanen onlar yapabiliyorlar. Berçesbi sahti İsrail daşta bazen. Yani İsrail'in yapımını sahip ol. Bu mücbir. Berçesbi yani etiket. Evet. Yani İsrail etiketini sahip oldu o şekilde. Yani, sahip olabiliyor. Yani karın etiketi İsrail olan malik öğretmiştiken etiketi İsrail'e yakın o bu froşun yani. Aynen böyle dedim. Kabili teveccüh ki dikkat edilmesi gerekir ki Gam-ı Cedidi Amerika'nın yeni adımı Berayi meşruiyet bakşi bir şerikayı gayri kanuni Yahudinisi bu gayri yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin küçücük şehirlerindeki meşruiyet vermesi için yeni adımı seferi Mike Pompeo Dışişleri Bakanı'nın yol seferinden yani sonra Vezir-i Umur-i Harici İnkişver yani bu Amerika Dışişleri Bakanı, bu ülkenin Dışişleri Bakanı bu şehreki Paskot şehrine kazasına diyelim der kerane bakteri surat girer. Seferi Mike Pompeo beşereki Seferi Mike Pompeo Dışişleri Bakanı Amerika'ya ve memleketi Amerika'ya beşereki Pesakut yani Pesakut kasabasına sefer kiriye ziyaret kiriye vedere der kerane bakteri surat girifte yani evi akavi ve mesela bimejin ve gavavetine meşruiyet kazanç bükün civan evkara yerleşim ara dve sefer eda
Yani resmiyet daya kazanç ki ne zolam? Resmiyet daya kazanç. Kerane bakteri. Yani resmiyet daya kazanç ki ne? Böyle meşruiyet yani. Resmiyet ne meşruiyet? Tamam. Hem kirane bakteri ki bu şeyde kirane bakteri yani şey ben okey. Batı şeriasıydı. Batı şeria yakası yani. Batı şeria. Batı şeria. Ben lügat kerane bakteri bimana batıya kerane şey bimana karar yani kararı okey. Mesela bir çemi bir bolay ve çemi akar. Böyle tamam. Ben haberi bunun üzerine Pompeo evvelini Veziri Umuri Harici Amerika eski az bir şehri ki gayri kanuni Yahudinin bazit kerder. Diyor ki bunun üzerine yani Yahudiyen gayri meşru yasa dışı o şehirdeki küçücük o ilçedeki ve o da şehrin Amerika Dışişleri Bakanı ilk ziyaretçisi ve ilk bazide ilk ziyaret eden oldu. İlk onu görenler yani ilk ev ve Dışişleri Bakanı Amerika kurulan yerleşim kasaba ziyaret kirbe ev Pompeo'ya düveleri ditiye ve düveleri ziyaret kiriye oraya diye. Böyle. Gofteni ez söylenmesi gerekir ki Mike Pompeo Veziri Umuri Harici Amerika Amerika Dışişleri Bakanı sayı beyaniye der November salı 2018'de ilan kerdi bu ki yani 2018'de diyelim ki Kasım yılının Kasım ayında kendi beyanının arasında ilan etti ki şehrekha-i Yahudinişin bu Yahudi yerleşiminin küçücük şehirleri der kirane bakteri bu batı yakasında bakteri de batı yakasındaki için diğer gayri kanuni nemidan artık onu yasa dışı bilmiyor. Yani onları kabul etmiş bir nevi. Eden gayri kanuni insan yani eden manji kanuni insan. Böyle yani bir nevi meşru görmüş. Böyle sebep. Kerem gel ona. Bismillahirrahmanirrahim. Tufan-ı Yuta طوفان يوتا طبيبا طوفان كل امريكا وانا تشيدبن her habeki gavak çeyden naveki le datinin. Genellikle jinabe pire kalvan dati. Tufan Yuta'yı hemçinan heji der Amerika'yı merkezi işte Orta Amerika'da kurbani migiret kurban adıgra yani insan demir sebebi Tufan Yuta'yı. وزش طوفان يوتا وزش يعني بمعنى تركيب بين اسماك كرديا بين هاتنا باي يعني طوفان يعني وزش طوفان يوتا در امريكا مركزي يعني orta Amerika'da canı 23 nefer girft ruhi 23 nefer girtiye yani mirne 23 insan mirne بالاساس گزارشات منتشره الگوراوان مثلا خبری کواتنه امبیجن راپور کواتنه بلاغ کردن در رسانه‌های محلی این منطقه مدیا محلیه و بلگه یعنی orta Amerika ülkelerinde این طوفان اوی طوفان‌های آوا یوتای که قدرت آن برده 5 افزایش یافته که قدرت آوی اف طوفان جیو که وانه مثلا من کاتگوری وانه işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir avaytşe İcad ve evya ev tufan kudreta yani gücü yani berde 5 evzayiş yaptı yani kati kategoriya 5 yani ben kati derece 5 bir avay şiddet avay kişiverhay Amerika'yı merkezi memleketi yani van devleti Orta Amerika از جمله جنابوان پاناما یکجه ال سالوادور هندوراس گواتمالا کوستاریکا نیکاراگوا را اوانا در نوردیده است اوانا مثلا تبلهب کریه و ادوانا شقولی گو عرب بدمین اشتاحه يعني در مناطقی که وضعیت اضطراری دوان بلگه که وضعية اضطرار يعني عاجل durum olağanüstü hal iştefad bir. Dervan مناطق مثلا بجن عاجل durum ya olağanüstü hal در آنها دوان دا اعلام شده ساتیه اعلام کردن تا کنون حتی آنها در نیکاراگوی 16 نفر لنیکاراگوی
16 حب انسان، در هندوراس 5 نفر، لهندوراس 5 حب انسان و در هر کدام از کشورهای و در هر یک جوان مملکت پاناما السالوادور در هر یک جوانا داجی یک نفر مروکی انسانه کی و در مجموع در تبع دولت دا 23 نفر جان خود را از دست داده. 23 نفر جان خوش دستانه یعنی مرنه. عدد کثیری نیست، یعنی عدد کی پر جماره کی پر جی زخمی شدن. از غلام عدد یا عده از غلام؟ عده یعنی عده کثیر عینی مثلا بجی اوکی. عده کثیر یعنی جماره کی پر دیش عین جماره. آمين. جرى بالشعب مرور بصدمه فقط معنا دي شيء ماني عداء كثير نيس زخمي شدن يعني قوي عداء بعلة تقريب جادها بسبب خرابونا جعدا يعني ضياع وشكست شدن بولها شكاندنا بسبب كشكيانا يعني بولها يعني كبريا يعني برا وبسبب كبرا شكيانا فعالیت های امداد و نجات یعنی فعالیت آلیکاری و قرطارمه خلاصی در مناطق طوفان زده دوان منطقه که طوفان لیکتی طوفان یعنی دچار طوفانی بونه از طریق هلیکوپترها جعالی جرای هلیکوپتر و انجام می شود نتیجه دان یعنی به هلیکوپتر امداد و قرطارمه بکن یعنی آلیکاری و خلاصی در نتیجه بارش بارانهای شدید نتیجه باران شدتلی و جاری شدن سیل و حرکاندن لیه بسیاری از خانه ها پر جمالا زیر آب رفته کتنه بنی آوه و خسارات فراوانی و ضرارکی پر به پولها به کپریا و زمین های زراعی و طارم وارد شده است. سیدا پول های یا پل های؟ پول های سیدا پول یعنی ایرانی مثلا وا پشکی پاری که وا کوا کت مثلا توی پولی بلاتینی بخوای بنویسینی او پ او ل پول مثلا بین گول نه بین گول تک بین گول نوسا اما قبل كنا نسين واوي بيوندسين اما واو نوا معلومه واو مجهوله مجرد بيجن يعني مثلا نا بيجن جول بين جول بول نا بيجن بول بين بول مثلا او تمام مفهوم بله خسارات فراوان يعني زراره كبر ببولها بكبريا وزمينها زراعي يعني طارم اراضي لريه وارد شده يعني وارد جاء يعني خساره وانا خساره ديتن انتقال هزاران نفر از مناطق فاجعه زده انتقال هزار انسان جوان بلگی که فاجعه زدن یعنی فاجعه سریوان که نیروهای ارتش نیست که یعنی عسکری قوت جی از اجرای فعالیت های امداد و نجات جاری کردن فعالیت آلیکاری و قرطارمه و خلاصیه در آنها پشتیبانی میکند کدوم دا عالی دستک داده یعنی همچنان ادامه دارد هیجی او انتقال هزار انسان دوام کرد دوام یعنی ما خجبو در خنوان خلاص کرد در پی درخواست 2 روز گذشته روزهای جمهوری کشورهای آمریکای مرکزی در پی یعنی پشتی درخواست یعنی طلبا 2 روز گذشته دروی کبوری طلبا کیجی رؤسای جمهوری کشورهای آمریکای مرکزی وان مزن یعنی باشخانه جمهور باشخانی وان مملکت اورتا آمریکا مبنی بر کمک به این کشورها او درخواست آنجی یعنی طلب آنجی که مبنی سر آلیکاری به وان مملکت وان دولت وایه جهت رفع تخریبات جبور را کرنا تخریبات يعني جبو اجلي يعني براه جهات يعني معنى براه يعني جبو اجلي را کرنا وان تبع تخریبات كنا شيء بيدر بها از وقوع این فجائع طبيعي جواقع بونا اوان يعني فجائع طبيعي يعني
اول آفته يعني سازمان کشورهای امریکایی yani ev ambejin Amerika örgütü şey Amerika devletleri örgütü ambejin ba himayet az in kişverha gel yani destek o himayet kirina jwan devleta qawli komeki mali yani soze alikariya mali o insani yani يعني زادكينا شواذ قولون بين فريقي لا قول اوزي قول بن يا واتا بن يا قول واتا انا هم قول الزبيجن هم قول الزبيجن هم واتا الزبيجن شفيت كيما كي خلق الجنجي ولا ما يخلني من رحمة كده انا المرات هي رحمة كلمة الويدريب هي تقول قولوا ما شرمانية ما تخان ويجي شرمانية تخان هي تقول قولوا هذا رحمة ده النتيجة يوازيش طوفان أتى النتيجة يعني هاتنا طوفان أتى يعني نوع طوفان يعني نوع طوفان ابتداء ما نفهم جاء نفر در غواتمالا 150 انسان في غواتمالا ودر مجموعة 100 نفر ودنوات في مجموعة 100 نفري انسان در كل كشورهای امریکایی مرکزی تمام وان دولت اورتا امریکا دا جان باختن نتیجه ویدا 200 انسان جنوا جوی 200 انسان جی که 150 جنوا 200 انسان جی گواتمالا بونه دوی اورتا امریکا کلریه دا جان خوش دستانه مرنه در نتیجه بارش شدید باران در نتیجه باران کی شدتلی در ایالت کارولاینا شمالی ایالات متحده در ولایت کارولاینا او کجای کارولاینا الشمالي يعني كارولينا كل شمال ايالات متحده امريكا كذا يعني باكوري امريكا كذا كي وزن شيء ان طوفان هاتنا في طوفانه منجر بان شده نيس منجر بيا او جي منجر بان شده نيس 7 نفر كشته شدن اوانا جي لو جي دمكي 7 انسان مرنه شمال طبي امريكان الجورا اوكي كوزيت نفس Bence منجر بان شد معنی چی bu Seydan? سبب yani منجر bu yani bu sebebi yani şey bu yani bir şey yani injera baba injera ile yani mesela şu Arabiye yani kelime ki منجر yani mesela bu يعني يؤدي الى يعني تشكيسه اصلا البدري ازغلام غير حداب سبب يعني سبب oldu neden oldu يعني تشكيسه يعني بيها وايد يعني بس بيها السبب والهواء پنجاه نفر بدلیل بیماری ناشناخته پنجی حب انسان بدلیل بسبب يعني نخاشینکی نناس يعني نخاشینکی مجهول نخاشینکی بيجن شيك bilinmeyen mechul yani bilinmeyen nefesin tanınmayan yani teşhis edilemeyen bana tepka kıyacak beji fatmak mesela cana teşhis edilemeyen jid bejin yani ya jid bilinmeyen de bejin penci nefer bedeliyle bimariye naşnakta yani delil nefesine ki natiye teşhis kirin در Nijerya şu doktor genelde teşhis kullanmıştı neyse. Nijerya'da can baktan canı khudana yani mırne. Penca nefer, penci hab insan bedeliyle bimariye naşnakta bedeliyle sebep nefeşineki ne teşhis kiri ne nasi der eyaleti Kogi Nijerya vilayeta Kogi Nijerya'da canı khudra rahi kha az dest dadan dest dane
اوجا انتوني الو نوي مروكيه عضو مجلس منطقه اولان بورو استاني كوغي يعني اعضاء وی مجلس منطقه اولان بورو كو او ولاية كوغيه اعلام كريه açıklamış kiriye ki 50 نفر ده منطقه اتا استان المنطقة أتى أستان يعني المنطقة أتى ولاية دا ولاية كوغي بعلة بيمارية ناشنافته بسبب نقشينة كنا ناس ده تشخيص كري جاني خضراء از دست دادن جاني خوش دست دانه قالوا ببيان إنكي قال بيانا فياكو كساني كي جاني خضراء از دست دادن يعني فياجي أشخلاما خضراء فياجي قوتيه وان کسی که جان خوش دست دانه بین 25 تا 40 سال سن داشتند. بنابراین 25 و 40 سالی دا سالی وان بونه عمری وان بونه. نه. تأکید کرد اجا ادگل بیانا ویا اجا با بیان این که کوانا 25 و 40 سال عراسی بونه ادگل به بیانه تأکید کریه که این وضعیت اوه وضعیت هانه نگران کننده است یعنی اندیشه ویرجیه من یعنی من فکرت کردی من فکرت که یعنی که شما هواه ایلرده تحریک ملیکه daha زیده نمه من قالوا اعلام کرد که تحقیقات اعلام کریه بی آلوی بی مروی که تحقیقات یعنی araştırma برای یافتن علت مرگ و میرها جبو برای جبو اجل یافتن دیتنا يعني ينكرنا علته وان مرنا إدامة دارت دوام تكه. يعني تحقيقات إدامة دارت. تحقيقات ده حق جبوك علته وان وان مرنا چیه دوام تكه. ماشي. در تحقیقات انجام شده دوان تحقیقات كن نتیجه دان يعني تمام بون مشخص شد بيوصل بلي بو يعني تعيين بو معين بو بلي بو بیماری مرموزی كيماي گذشته او نخوشين او صاوها ام بيجن مرموزي يعني كنت اشارت كرم بالبا نا مرموزي نا ام بيجن كتشي يعني gizemli yani bejin. Gizemli. Yani sembol da diyebilir miyiz? لا sembol لا gizemli. يعني تدي مثلا فلان الرمز بمعنى إشارته يعني استقابلي تشتكي تدبيجي أبي رمزه. إجا مرموز يعني دبي دردا gizemli يعني تشتكي كنت نتا معشرة مثلا وها بلي باش بلي نينه اف بیماری مرموز که ماه گذشته ما بوری در ایالت‌های دلتا در ولایت دلتا و انوگوی نیجریه ظاهر شده بود و اوا نیجریه که ظاهر بوده تب زرد بوده است یعنی تب زرد بیماری مرموزی از اونم یعنی مخفی ده اولا بلرا اشتباه بیم چه گیزملی معنی چیه؟ عین راسته تمام يعني gizemli أبي فشتين نكوشة يعني مرموز أنا شيء مسألة بس gizemli. ماله تمام. تبع زاد بودس يعني أم بيجن بناوي صالي سطمة. ماله. بس تب معنى عطش وحرارته فلانة. تب. تبع زاد بمعنى يعني أساس أو كيكية يعني. ناوي نقشين. سطمة كيه. سيوري سينكا. شيء بس سيوري سينكا ويجي وصار أو كزارة يعني. طبعا بواسطه ویروسه که در واسه جان انسان که و پاش آتش انسان دبه و پاش در واسه میده و باساق انسان دبه و انسان پیدمره ترکی همون دبه سیده سانگی ساره همه ترکیش که ساره همه یعنی شو تب بمعنى همه جته يعني تب معنى هماته معنى آتشته معنى سطماته بون معناته ناپدید شدن F-16 در خلال پرواز آموزشی در تایوان. وانضابونا F-16 طيارة F-16 در خلال پرواز آموزشی در اثناء يعني ايتم uçuşu da در تايوان للتايواني. تايواني زانه. بله. تايوان ülke şeyler devlet ne olsa?
دولتکی آده دولتی البر چینه یعنی اصلا چینینه ایجا قوه چاقه امریکا وانا بونه طرفدار امریکا مثلا او دموکراسی yönetilmişti چین جی طبیب کمونیسمیه بود ایجا آنا جی وانا دیسه هیچی باقی امریکا نه جانا چین خود گزگزینه و فلان که بیوند که امریکا لوان دورا گرده گستریسید که سکنن یعنی نفاذن حق نبشیرون آن بدنید بیوهای دوامه ایجا لما مثلا جبرك باقی امریکا یعنی او کلارق نفت امبیجن دولت هم باقی وانه یعنی فكرة وانية كيونتما وانية anlaşma var bevrane fıkra vaniye ki anlaşma var bevrane mesela evkilerde askeri anlaşma var falan jibuni F-16 şu an uçak Amerikan'ı dane var نابدي شدن F-16 در خلال پرواز آموزشی در اثناء یعنی eğitim uçuşu در تایوان لتایوان جنگنده F-16 yani F-16 yani savaş uçağı cengende savaş uçağı yani savaş uçağı yani uçak aran bir zaman evi askeri harbi evi eğitimi eğer şu ben ahir zaman cengende diş o F-16 evi 16 evi bu cana mesela bir pilotu kuheno indi ben bu teze indi ben jivan kullanmıştık cengende yani savaş uçağı F-16 müteallık biniroy havai Tayvan بالی تایوان هوا قوتلریه در خلال پرواز آموزشی در اثناء uçuşaki eğitim yani eğitim uçuşu ki de ناپدید شد هندا بود وزارت دفاع تایوان سونو بقانی وان اعلام کریه یکی از جنگنده های F-16 یک جوان طیاره F-16 در خلال پرواز آموزشی شبانه در اثناء یعنی eğitim uçuşu بشوه yani بشوه eğitim uçuşu کریه نابدید شده است هندابیه yani بر اساس این اطلاعیه لسر الغرابه اطلاعیه هوا پیمای تک نفره yani uçağa که یک پیلوت کی تنه تعدادیه 2 dakika pes از برخاستن 2 dakika پشت havalanmayı از رادار خارج شده رادار درکتیه و هندابیه و هیچ خبری از خلبان دریافت نشده است و تو خبره که جیش پیلوت ناتیه گرستن دستور لازمه یعنی امر لازم برای یافتن این هواپیما جبود دیتنا اوه طیاره در شهر حوالی بازار حوالی ندا صادر شد yani derketiye و صادر بیه yani دستور درکتیه کو لی بگرن نفسا کو لی بگرن بله yani emir derketiye emir kılma ku لی بگرن بله evet تیم‌های ملی بسکتبال زنان ترکیه و روسیه تیم ملی بسکتبال evet پیرکا و ترکیه و روسیا فردا صبح به مسافه هم خواهند رفت صبح در کمان قارشیه به همراه بلیز تیم ملی بسکتبال زنان ترکیه تیم ملی بسکتبال yani پیرکا Türk demeyince şey kadın basketbol takımı Azerbaycan. Ferda sıbı der bazı mukaddimati de bazı yani lojistika hazırlık hem beş. Mukaddimati yani ve hazırlığı. Estimi milli basketbol zenan Rusya, jittima milli ama basketbola پیرکا و روسیه میزبانی خواهد کرد اف صاحبلغی بکه میزبان یعنی اف صاحبی بکه او بن مسافر او یجبیه میزبان بازی در سالن ورزشی سینان اردم استانبول برگزار شده او hazırlık ev ki evleistik maç yani der salona spora Sinan Erdem ava İstanbul'e
برگزار شده یعنی چه بیه یعنی gerçekleşmiş بیه و راس ساعت 16 به وقت ترکیه آغاز خواهد شد yani دوی داره بیه مثلا ببیجن چه بیه ایجا ساعت 16 لگورا ترکیه ساعتیله آغاز خواهد شد اوه دست بکن بازی تیم‌های ملی بسکتبال ترکیه و روسیه ماچا تیم ملی بسکتبال ترکیه و روسیه به طور زنده یعنی canlı olarak از کانال TRT سپور یعنی کانال TRT و سپور پخش خواهد شد اوه به yayınlamış کرد تیم ملی ترکیه تیم ملی اوا ترکیه در جام قهرمان بسکتبال اروپا یعنی کوپا شامپیونیا بسکتبال اروپا 2021 که در روزهای 17 تا 27 ژوئین جروجا 17 حتی 27 ژوئین در روزه demek به صورت مشترک از سوی اسپانیا و فرانسه از طرف جالی فرانسه و اسپانیا و فرانسه برگزار خواهد شد که gerçekleşmiş به تیم ترکیه و اوار تیم ملی قهرمان در جام بسکتبال اروپا به صورت مشترک از سوی اسپانیا و فرانسه برگزار شد مبارزه خواهد کرد اوی داره در شب کن مجادله کرد تیم ملی ترکیه در جام قهرمان بسکتبال اروپا مبارزه خواهد کرد اوی mücadele yapıyor yani yarışmış bile. Mübareze kırın yani böyle de yarışma kırın yani maç yapıp. افزایش حجم صادرات از ترکیه به روسیه زیاده بونا حجم اخراجات از ترکیه به روسیه حجم صادرات يعني حجم اخراج از منطقه دریای سیاه جبلگا امبیجن قرادنیزه به روسیه و در 4 ماه اول سال 2021 هر 4 ماه اول سال 2021 نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل نسبت يعني مدت مشابه يعني 4 ماه سال بری دا yani الگوره 4 ماه سال بره که سال 21 61% جسدی 61 افزایش یافته زیاده بیه و به 110 میلیون و 309 هزار دلار رسیده و گشتیه 110 میلیون و 309 هزار دلار صفت قالیونجو yani بيجن صفت قالیونجو رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان yani رئیس هیئت yani اخراجاتlar birliği başkanı yani reisi olan ve منطقه شرق دریای سیاه او Karadeniz bölgesi ama منطقه yani Doğu Karadeniz bölgesi در این باره دوی قانون خصوصی دا گفتگو که صادرات از 16 استان این منطقه و صادرات یعنی اخراجات 16 ولایت و بلگه در ژانویه تا اوریل سال جاری حتی اوریل سالین به روسیه به اخراجات صادرات به روسیه انجام شده است یعنی gerçekleşmiş بیه سبزیجات یعنی سبزه و میوه های تازه و میوه تازه به ارزش 54 میلیون و 580 هزار یعنی سبزه و میوه تازه به دگر 54 میلیون و 580 هزار و 483 دلار مهمترین سهم در این بخش صادرات را داشتند. سبزیجات و میوه اوانا به دگر $10 مهمترین پارا دوی
بخش يعني في قسم اخراجات هذا قرتنا وصاحب بني من محصولات شيلات توتون محصولات شيلات وتوتون أولي غريب خاينن محصولات يعني أبي يعني معصيباني سيدا الشيلات شيء؟ شيلات معصيبانية يعني بالغ شلت تمام محصولات شيلات يعني محصولات معصيبانية يعني بالغ شلت يعني توتون ومحصولات التوتون يعني التوتون مواد شيميائية وكيمياء مادلر وصنائع دفاعية وصونا مثلا سلاح ملح يعني وهو بيمائي وأبي مثلا يعني أبي يعني بيجن بله هو بتشاب يعني تشترك بهواء بيمائي يعني بالطيارة ما يرى الجلينيس وكيوان طبيعي بيجن شيكوان سيامي يعني سيامي يعني وانا جوانا بيجن بالفارسي جوانا بتعباد بيجن يعني أبي يعني ما هو بيما أبي مثلا وش لا يلقيني يعني فرد مش تفصل نيس الجملة بخشاي برتر صادرات من ده جناب وانا قسمي يعني أبي بيترن يعني إخراجات طبعا بويا إخراجات طبعا زي التربية يعني رقم 1 اشتوى برجوله بله نبس أزنا بس هاد قصدي أصابكم الله خير.